panci menteri napi tarungku. Iya. Biasa sigilingan nih. Iya. Jadi itarungku masuk pula tarungku yang manci menteri. Itu. Iya, istilahnya makin itarungku gara-gara politik itu. Iya. Kemudian menrei nabita ke langit berikutnya si runtui Nabi Idris. Iya Nabi Idris nabi paling maca pak. Magi na maca 72 bahasa na kuasai. Iya 72 bahasa na kuasai. Dia tahu tu gaga nabi misangi tulis menulis pertama kecuali Nabi Idris. Alih nama itu pamulai. Iya makanya Kuba itu dari Nabi Idris, piramida itu dari Nabi Idris. Iya. Itu ampai na cengari langi pak. Na cengari langi napa makita macenne nasang. Peko caranya langi dia nama rutu na dia gagat tian dah. Iya na tu nakibua iya sange Kuba. Okon itu nang ka Kuba. Maka do iya rope ko langi matong ko makoy. Yang penting makanja iwirin na macenne dia nama rutung. Jadi kong ka masigi pakai Kuba napa pakai tiang salah-salangi ya tu. Jadi ya tu Kuba sitongan na pengganti tiang. Ya nangka masigi nangka kubana degatian na berarti itu berhasil. Itulah Nabi Idris. Makanya piramida itu tidak ada tiang tengahnya. Itu Nabi Idris itu arsitek modern. Menrei Nabi Talayase si runtui Nabi Harun. Niga Nabi Harun pengawalna Nabi Musa. Pak Nabi Musa tu tahu dia makanya bicara na apa atau pura moro ngawarah. Waktu anak na patami aware kusumpan mapunco lilana. Ina tu ampai na dia anu mak bicara. Yana tu ampai ke Pak Dongan Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli donna Nabi Musa itu mitau iko dena lancar kong kami na pau jadi male juru bicara Nabi Harun asanna awalnya bukan Nabi Musa memang ilau tapan jadi Nabi yang ngapung makanya menjadi Nabi itu Nabi Harun menre ilayase Nabi ta siruntu Nabi Ibrahim ko lagi ketujuh. Agak kehebatan Nabi Ibrahim. Dia nagaga tahu abo sewana dia agak kalai. Apa waktu na melo ya pia tama pia dia nang kana masela. Malu pia yo po tu ko idi kapat ko to me tu nung kamana di donge masuk. Itu kong kana tahu me pabantu wai ki jole me ki aja itu ya Nabi Ibrahim malaika malah saulu. Macan ne ko sidapin Nabi Ibrahim nakab bi Nabi Ibrahim. Musamoga ye tu alemu milo itu no maka Nabi Ibrahim wisasa napura niya iputus ka maka meka itu no katoni ropi malu ci di kampo tau pasipuluh jon na suang maga kira-kira pa ako ci di kampo tau ci di Kabupaten Sidra pasipuluh jon na suang na itilok ko lapangange pada mangesanga juta tilaw lapangange melo itu no Nabi Ibrahim ya dempara man itu ya dempara tama pie ya na ropa ci di kampo tau ti ayu itu no Nabi Ibrahim patapulo so na patapulo ni na makan repi na pacapi rojue. Coba gere. Ya pengen Nabi Melon ya pengen Nabi Ibrahim malah saulu malaikat ena sawe iya tatan na puang Allah taala. Dia nama sarasara nyawana. Ya narona kabi maka dah. Dia kaje tumis sangele mo meituno maka Nabi Ibrahim wisasa. Kadang malaikat mape de milau bantuang. Nasa kenro. Nasa dega mo isang tugas ko maka dana yati tugas ka ko puang Allah taala matoro yang ingin si babosye. Angin lau bamo ko la ko pong Allah taala ya ko napalaba ka lau palutu manang iya pihe lau papole angi putim baliungen na lutu manang iya na papole bosie pat de na ituno ko maka de Nabi Ibrahim kenro memang ilau nasa ko pong Allah taala maka de Nabi Ibrahim namo ya sisam mato ko pong Allah taala aja nanay ko suruh langsung bawan pan rasa-rasa si ko ko si usuro yan naro de na mi pake malaikat yana tu waktu na melo ya dempara aga donna Nabi Ibrahim. Iya. Kaga mapala idonna Nabi Ibrahim ro. Na denan ri api. Kamapala. Aga donna. Tania kulna ya narukuni tania. Ya rukulna ya narukuni puang Allah Ta'ala podangi apie. Angka pak doangan na pau Nabi Ibrahim na ipodang apie kada acake ko. Jana ya roh.
Ya ipo Allah Ta'ala mi pawi maka da kulna ya narukuni na podangi api maka da cekek ko api. Iya cekek pas salama elo ko Nabi Ibrahim. Ya aga na doa na Nabi Ibrahim. Yaitu na pauh Nabi Ibrahim. Hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa lah nih? Iya roh. Iya nanti nak kena tahu pandita ya komeko makin rek baca iya tu buah kau dia marigaga tu. Ya komeko motor baca iya tu. Angka gaga melo mola musak di maraji maka dawai bahaya ji ko gagawe. Angka maka dan kakama turusalo angka kamaga ko mayo ko baca iya tu. Iya baca. Magai buat sewa kolori pong Allah Ta'ala. Yang itu dibaca. Hasbi Allah. Ni'mal wakil. Ni'mal maula. Wa ni'man nasir. Maka di pong Allah Ta'ala. We ataku iya pe na ranua mewaiwi. Maka di pong Allah Ta'ala podangnya pindah. Cakek kopi. Cakek mapas salama eloko Nabi Ibrahim. Patapulo sona patapulo nina denan ria. Itu yang kamu masih kiri kulalana. Tangana pie. Pat de pie. Maka de ni masuk. De na tuno pie pak sipak na mimatunu tapi natengi pong Allah Ta'ala sipak maka solang apa ya se pancajingan na pong Allah Ta'ala na yer ya naro na pake guru ta kali siden reng almarhum watun na melo itemba oko tantare watun na si bapak kahan maka de pak kahar aga mo baca mo inyusuk na de na sisan na kan na kopiluro iya manai, iya mana pak kahar mabulong mana halelela, sabuk mana palona, sabuk pakaian anak-anak tapi dito miya na malo. Itu maka dari guru ta pak, maka dari guru ta kali si Denreng cerita na ro guru ta Profesor Dr. Ray Marshak, maka dari guru ta kali si Denreng. We kahar jago to nga ko bela. Ita gia tu pakai mo na mabulong mana hatu sabo-sabo na di gamari gagalilim. Maka dari pak kahar yase poiko na dia tu gabo jumu sope na pada muki. Jadi maka dari de to mampasilolo nga mo baca na de na batu ko piluru. Maka dari pak kahar de pak guru upodamo ko tapi podato aga mo baca na de na kan na piluru. Apa nakan lamui pak kahar tapi guru tadi nakan naik maka dari pak kahar watun nawi tarona tantare maka isanjatana tapa watto kang yati maka da iya rosanjate taumi maki buai iya watakaleku puang Allah Ta'ala maki buai dena mungki yase yaki buana rupa tawe naki buana puang Allah Ta'ala apa watakaliku pong Allah Ta'ala maki buai ne ro senjata tahu ide na mungkin maka solangnya kok kegibuan pong Allah Ta'ala na yase wajujun minan repiluru apa tahu jai itu tapi guru takali siden de na koro itane kada gatosi kum baca maka de guru takemu de maka lama rona witana tantare naka senjata na maka da namo masih di sini na isa na taulinoy namo masih di sini na taulinoy melo solagi kak nareko puang Allah Ta'ala dia na pakilori salamat. Dia gak bacaan pak. Iya miro keyakinan mi. Iya na tu na pakai tau pandrita maka dia memang rebembe. Atau kangiati maka dade Pak Bura ya ro. Andre ni yo pidi de panyan ri kolesterol ya. Merenak memang. Kan makiro. Api jepuang tanya baca. Iya itu. Iya na tu nakadalay Pak Bura. Ya mana tu? Ya mana na pakai? Iya, jadi dia na mereka gagaw pangolongan o kumana mito. Yan ang kagaga bismillah insyaallah. Ancaji Pak tamu ko mo ancaji Pak Bura Pak Barakay. Assalawa. Tanre ni. Aja minaliwa. Pak idi mandariki mandre taliwa. Iya, aja naliwa. Yan manci Pak Bura. Iya na tu nakatamo tariolo alay Pak Bura. Na yung mana moto na pakai api Jepang. Iya. Iya. Pada seret na soya Pak Melokulo Lampung banjir itu 5 kedani sapiri aja lalu tak terus tak selabu gitu ikan kaposi roten kerana sa gangkaro wae na so kosa de na masige to nakada deta lolos lepi de na talolos makada ka tau makunru to iye de ga pakuragan laku de taro ka lokoroya ko we magi ulat tu okoro malala la tu masige pura sampajang urunting ka para hukare kat bini teh makada
Dia kena buat diantara kak bela pakai dia nasa itu aja nih stas. Antara letu bandara. Jadi ia rata-rata 5 kedai labu-labu kami kok si lapo. Dia na laba. Jadi dia aja nama aku raga muki angka mo tu. Dia mina bukarangi lala po Allah taala ko dito makuraga. Ya makiro. Jadi pak balu muki lo muki ko tu pasai lo tu dah angka mo tu tau. Nang kadale. Emi ko monre boleh moro ki pak jalo ina patu 5 dareke. Maka dai malaikat tahu kunru me memoje. Lega ga makiro. Terpenting upapahangi ki. Itu ko agama. Iya. Kemudian langit ketujuh nasirun tu Nabi Ibrahim naro matarui menre Nabi tako sidratil muntaha. Dia nagaga dampingi Nabi ta. Iya na tu Nabi ta napauwi maka dari waktu kumameraja telu pak disangan nalenga po Allah taala na pakai bokongnya. Si di pak disangan nasuro ka palabang. Dia nawa di ngusuk. Pak disangan nomor 2 wadi wapak guru wadi de ya minonroi. Pak disangan nomor 3 dia nawa di wapak guru. Katu pak disangan dia nampak gurungi nabita. Pak disangan nampak gurungi nabita itu adalah ilmu fikih, hukum-hukum agama. Tata cara na sampajang ege komi yang mana tu nampak gurung, haji nampak gurung mana. Angka pak disangan dia nampak gurungi nabita. Alena monroiwi, alena nonroi. Wadi nampak guru wadi de. Kega. Ada beberapa. Sayyidina Ali ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah 3 kali kepada sahabat yang lain tidak. Angka sahabat pak guru baca suratul Fatihah dengan 1 napas. Sahabat yang lain tidak diajarkan. Magai dena yang mananna tahu wat di langsung pak guru Nabi ta. Naita Nabi ta maka do ia tahu wat di male pak disengange. Ia tahu dena wat di nalaya. Iya. Ya natunang kata watun natama ko Nabi ta tahu matotu datu da mangolo ko Nabi ta. Ya Rasulullah fa inna Allah. Ya Rasulullah kinru je mun rupung Allah taala. Maka Nabi ta wallahu ala arsy istawa. Ya rupung Allah taala ya se imun ruki arsa. Made ni. Dia pernah salai pintu nang kasih tahu mata lolo ko sida pena Nabi ta sabak nama toro. Ya Rasulullah fa inna Allah kin rimun rupong Allah taala Rasulullah makin Nabi ta wallahu akrabu min hablil warid. Ya pong Allah taala lebih macawi na ya ura alomu. Pada mu ipakutan na ya rona tau jokai ro. Magi na le jawabanna. Ni Nabi ta maka yo na cide ahli syariah. Ya kui podangi maka da lebih macawi na ralom tapa maka ya na tu pe puak ko makoi. Yo po yo na tau makutan na kadua ahli hakikat. Na pahan ni ya senge wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tuliang kay po Allah taala si baway ko kenro kumonro. Ya na ro na pahan sehingga makin Nabi ta lebih macawi ni ora alom. Jadi dia itu na pada mana nga? Na moje tu di anak tangkat tua gaga wat dipodangi dia wat dipodangi mak itu. Iya. Kemudian yang ketiga, angka pak disangat dia nawat dinapak gurungan Nabi ta. Natia mematipu Allah taala hanya untuk dia. Itu adalah ilmu sir ilahiyah. Na boleh siruntuk Nabi ta si bapong Allah taala siolong naita rupan na pong Allah taala. Jelas dia bisa melihat. Tapi magi dia gaga makutanangi maka maga modelek na pong Allah taala. Dan apakah Nabi pernah menjelaskan tidak? Laisa kamislihi syai'. Iya. Jadi dia itu degaga itu Pak. Dan itu sir ilahiyah. Makanya agak tujuan Nabi te pamer raja tanya sempaja ko ya. Pura ukaji, pura mak guru ko topan di tempat tereka. Ina makka dai tanya sempaja na yoli Nabi telo pamer raja. Agak pale linuriyahu min ayatina melu ipitang tandra kuasa na pong Allah taala denia curitang apa ya Nabi Musa kaya curitam ya Nabi Ibrahim ya curitam angka Nabi pura mite pong Allah taala secara langsung de gaga angka Nabi mite tingkatan na langit letu langit ketujuh de gaga angka Nabi pura mite suruga macenne ukilala na suruga siba neraka de gaga angka Nabi pura mite apalan na sampajangi deto gaga. Sesaya curita manam. Tapi Nabi ta linuriyahu min ayatina. Diperlihatkan oleh Allah. Sebagai tanda kebesarannya. Jadi pada tu kong ka tahu nak kada angka onrong ukur maka baloy. Ya ku ya curita mituli lala ni tu matana nasa mako akap. Padahal dia anak ko. Itu yo poko pole mita. Yan biasa nang kaya sa studi tiru. Studi banding.
Elomi teh makoi pali makoi. Nabi teh itu diperlihatkan semua. Jadi aja nata masara pa aja nata kada angina ia tu pacala kuburu mana sangka apa nabi teh pure pitang. Iya roya sange tamarana ka manasa. Iya makun ray. Na naisa nabi ta na pura nini teh sa na suruga pura to nila piralino na ite makado iya tahu salama tama suruga. Iya na tunah ka nabi teh ko makun ray ko meko tama suruga apa mau mujagai. Nomor si dijagaiwi sampaja paralumu, jagaiwi puasa paralumu, jagaiwi syahwatmu, aja mumbari. Enapa alai rioran nun nalakaimu. Iya nama rioran numo lakaimu koiko makanja sampajamu makanja puasamu. Ede mumbari auratmu. Makade nabita. Iko manipitte ike ke pintu nasuruga melo molatama. Makun raya janjian ini. Ternyata nebe. Makun raya. Iya kung kamakun ray oko de gaga lakay na talumani apa janda ka talumani ka de nagaga ta rio na lakay na ka de lakay na. Jadi ya tu janda wat di masjid tama suruga tu neto ang kay lakay na. Talumani ta pada cengi. Sampaja manina puasa si basyahwat ka de lakay. Itu iya tu taong kay lakay ng kamo pa rioran nun na lakay na. Itu ampay din awat di pasusay lakay. Nasaba ito ngang isa lakay itu makada tanya nabi tanya puang tapi oku itu rioran nun na goncin na suruga. Tapi kapo aja tu makun rin nasa tu gaji iya lakay kutaw kunrun. Itu kata makwa tu na capa lakay na din awat di aja. Iya na tu pacoba na lengi po Allah Ta'ala. Makutiha. Tapakanja kibateta bobo ilakay ta. Iya na marioran no mo lakay insyaallah. Salama ki. Sampajangero. Pami ka tumakun rin masalah pahang. Iya ko tamay loroy bu. Tate 12 lewat 5 menit barana. Na tumon mak bisa panne. Dito lo mas sampajang. Si tengah na manidua na to salasay mak bisa panne. Tapahalangan masalah itu nasabak tadapi loroy ona deta sampaja nasabak angka jama-jama tajama natadapi loroy takut macarepa ki dia nawa dingi masampaja nasabak halangan. Maka wanita seperti ini harus mengganti sholatnya ketika berhenti haid. Natolaiwi ro sampaja loroy ona nasabak nadapi yaitu ampai makun raya dia nawa dina tunda-tunda. Nah sejolo aga jolo. Tabahangnya tatolai itu tatolai ro. Apa itu sampajangnya telu? Adaan wattunna, qadaan tanya wattunna, iadatan mengulang. Telun rupa tuh. Ya kau makadai adaan berarti wattunna, loro itu mas sampaja loro, asara itu mas sampajang asara. Iya kau tanya wattunna makadaki qadaan. Masam isa manina pakimi masam paja mangeribi. Pak nalai repah. Tu macane nasa Allah isa ni dia pasam paja mangeribi peko ni. Maka damani qadaan apa tanya na wattunna. Kaya kebiasaan iadatan. Pura ki masam paja cadidi. Tu pura nama bersala tu masih kiri-sikiri. Natako angka tau tama masigi dua mak berejama sampaja. Sampaja loro lauki macho pema apa iro na sampaja te di cede mi apalana apa cedi di tajamai lauki okoro macho mak berejama yana riasan iadatan mengulang kembali untuk mengambil pahala yang lebih besar. Tapahan nih tapi jarang makoro iya mimai ka mak berejama itu ada masalah mak balak lah pamak de tane yaro na lalu mega palan itu jadi ya itu mengulang namanya. Kesempajang. Kemudian siolon na nabita si bapong Allah Ta'ala ro. Maka na ko girupong Allah Ta'ala de nakoro. Apa angkat tu tahu maka na menre nabito ko sidratil muntaha ko ala mustawa napa siolongi pong Allah Ta'ala. Berarti pong Allah Ta'ala kiromonro. De padelo na maka na menre ka ako masigi poka
oko copo na masige na pamatarul ko manaray oko manaray na pawita ulangi. Angka giulangi ko manaray de mabela mo pa. Tapi napay wat di ulangi ko to ko manaray. Maka untuk melihat Allah harus berada pada posisi Sidratil Muntaha. Tapi angka gipo ang Allah Ta'ala korode mabela mo pa. Wa huwal latiful khabir. Nah, makiro bate pahangiro. Jadi angka apa tu makoko salapi pak, para pura ya pak, mereka tu dia nampahang ko dia ni pak. Salapi itu nasang noi puang Allah Taala, noi sepertiga malam. Maka tu paham lah. Si Abdul Qadir Jawas almarhum yang macaramang itu, itu ulama-ulama na tu nacaramang nasang sepertiga malam itu noi puang Allah Taala. Ina ya na no puang Allah Taala ko sepertiga malam. Dia nagacau repay puang itu. Apa Jakarta si bawa si Selatan si salah si Jambi. Isu Selatan si Papua si salah si Jatoy. Jadi ya kono ko Papua den si jangi rewa si loko si Selatan apa no apa salah si Jakarta. Ina repa Papua ngedena nang kanon royase tuliawa mania tu. Itu Pak ko makadan no ipuange de. Agape maknana sepertiga malam itu Allah turun pammasena. Pada ya balonge yase okomiro palaponge mak dake ya balonge cahayana minno oko yawe sehingga dia turun ke lantai. Makiro kata ya jatah kadan no ipuange malolisu tahu kurasara nanya tuh itu iya jadi upapahangi ki ya lebih mi ko palampurangi daripada dia tapahang itu Pak yana de ni taputu madari de ni risang makiro kemudian upa tarumo pie yana ronah kada nabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Na pudang mangoloy o kupo ng Allah Ta'ala na pawiya to. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Makaday po ng Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Makaday nabita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ina kanja pa dialog na nabita si Bapong Allah Ta'ala. Asompange baraka ang kamanan ni Pangulo Lokoridi po. Usarahkan sa panuhna. Maka day po ang Allah Ta'ala. Nasaba musarahkan ni Lokiya Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Upassalama no nabiku. Wa rahmatullahi umasaitono. Wa barakatuh. Uwalitono baraka. Maka day nabita. Yalin na baraka. Apa iya kini iya. Panakada na po ang Allah Ta'ala. Upassalama ni usut sabara ni. Walupay manan ni. De iya nak kada salama no tanya na urusan kaya salama na tapi nabita de maka de assalamu alaina talenga po nga salamakan wa ala ibadillahi sholih tapi tapacurang atamu yang kay soleh di mana na ronil laudongan nabita jadi ya na tahayya mo tu tay na baca mo ya tu insyaallah Tapakan jaki singolon aja lalu ni pasti sambu-sambu atahiyatul barakatuh salam syadallahu maga mana lalu ko tu bela iya pakan jaki mice deh apa angkat tu adanna nabi tangkadanna po Allah Taala at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah adanna nabi ta assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh adanna po Allah Taala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin adanna nabi ta iya kalamullah dan kalamur rasul yana tenah kada sakta at-tahiyyatul mubarakatu as-salawatut thayyibatu lillah lepang tapahadiri inabita na patabire salagi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh napaki makada assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin masyahada tasingkar rumeman asyhadu an la ilaha illallah iya napata pasecura nabita wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tomas salawa supaya sigat teman ng malaikat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad macio tu malaikat iya na to ko nabaca ito. Iya to ampay ko to masampajang ipatanat-tanangi mo. Aja mo na to maripala datay to marko. Salam. Uy, aga manalalu ko bela. Iya. Iya. Tapi dito na ko di. Iya. Paangkat to nga to tao bela.
ko masampajang ina kada tajang nga cinampau cinampa to. Aja. Iya tuh sampajangnya sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala tuh. Dialog. Ne kung kagaga mengilaw aja okuy sampajangnya mengilaw. Aja ni saliwan na. Ya tiya ampay jarang ato milaw dong imon rin na sampajang. Ya tu suku pura nama berasal wilaw do dia tu nama lampe padat mani rupa ta wilaw doang. Anak-anak pondok mani wilaw doang. Masyarakat wilaw doang. Ina iya ko ale ku de nang ka wilaw doang saliwang okuy lalan na sampajang. Apa iya tu sampajangnya dialog sifat bicara langsung ni si Bapa Allah Ta'ala. Masa pura ki sifat bicara ipat dia pitalipungin apa ki mangilaw salah-salangnya tu. Iya ko to sifat bicara na to mangilaw aja na pura pi maberesalan apa mangilaw. Apa iya ko kuy sampajangnya to mangilaw langsung nyo ko puangnya. Iya ko to pura maberesalan apa to mangilaw malaikat catai. Na iya malaikat tau malaikat iparenta itu iparenta to mi. De nawat di menre malaporo ko den dapi watuna. Na kadua mi malaporo malaikat kami misi basining. De nenre malaporo ko den dapi watuna. Ia malaikat ko pak dong tilaw dong saliwas sampajang na catak malaikat de na lapor iko de na sining de to na lapor iko de na so kami si maka kami tu na lapor iya jadi aja na malaikat eta butuhkan ya dona pada nabi barai aja na malaikat ya tu ampai pakak kasak sampajange ia lengi oko kilala suju pacapurang milaw dong angka apa tu tau nasang de na wad di milaw dong lala sampajang tau makurang akalat tu ya. Aga peguna na sampaja haja aga to makana sampaja sunah haja nang kaya Cina na to masampaja to ya sange sampaja sunah haja sampaja sunah pak doang aga na ko de mutari pak doang tanya sampaja sunah haja to sana sampaja sunah mutlak mi ya yoko ilala sampaja mengilau aja ta pura pa mak beresal namo tu malaikat maka da to pe ko je tu caramu pura no sipak bicara nak de milau. Apa ya kok kiyak mu lapor te kami si tu lapor sabar ko. Yang pai ko macan ringi lakai tabu aja tilau dong asam pajangi. Ubuda memang apa iya ko milau dong na catak mi malaikat. Maga ni kira-kira ko jumai na candri lakai ta. Milau dong ni ko jumai na catak malaikat. Eka so satu si milau do siki na catak si malaikat maka dia sabar kok kak sini piwalapor peko ni namanya satu mak bayi ni na de pata de panilapor nama gare iya na tu nakada na bitta talenga po paka kasa aga wadi na pake umak ko komelo imangolo ko langsung de na tajang maka dia po Allah Taala sampaja Muhammad nama nasate. Yan ito magi nang kaya sa sampaja sunak musafir nang kamodo ang musafir nang kana ti baca bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah na doa musafir ti magi na to masampaja si apa iya ko aso salasa tajok kana arabata rewa de panilapor ang kani rewa apa kami si pinalapor malaikat tapahan ni maku itu ina candri lakaita ina alai hawai jenne asam paja sunnah hajaki ukiro tilau lala sampajang pa makari pong Allah Ta'ala atakku naiya si runtu ilansung apalagi itu ku baca ni subhana rabbiyal a'la nasaba ipakatanre ni pong Allah Ta'ala na pato suju ipariawai ni alewi suju mana watakalewi si bawa egoy di saat itu ipasibatui ati ni pangololori pong Allah Ta'ala niyato kangati susata nabukarangi pintu langit. Itu ampai to panrete komisam pajangi mangilo. Yo pui di pura pi mak beres lang maka di tar malaikat terlambak ko bos made milawon. Iya. Nama-nama igare. Jadi itu nang kaya sampaja sunat tobat nang kamodo atobat. Magi na ko to makadan Allahumma agasane to toba na lori po Allah Ta'ala Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta halaqtani wa na'buduka na pura ni baca sayyidul istighfar itu po ang dampangnya tamu na cata ni malaikat nasa kami si pinilapor iyo po ko mas sampajang langsung makit pada komeki lo Jakarta wadingi mangoto tapi siulan na pelatu iya komeki Malaysia kapala ki nule dua ngaso dompani tapi aku meki malah siap pasawa ki
2 jam nila tu ni Jakarta ya, tapi ako meki masija aja tangoto aja tak kapal aja tak pesawat atalipo bawan langsung mako mati itu sampajangin na telepon na itu sampajangin na lingi po Allah Ta'ala yan na to ampay de gaga wat di jama to ko masampaja de gaga pa nang kamu jama yang batal degere kung mapuasa ito na nontong namo siya sumanonto dito na batal puasa tapi asampaja ni gare tanonto tan na batal Melaksanakan kita ibadah haji na curita mah HP deh na batal haji na. Tapi mau sampaja mu jamanya tetap batal. Mapamulai mu buah kata berek mu dega gawat dicampur ya tu letu beresalam. Ile to lagi yolo na tahu wedela dan apa labai na bitta. Mamicue lagi kong kagago ko siya na melo ya panola yolo maka na bitta de palawan ringi na sabah siuloh ko tu po ng Allah Ta'ala. Ina tu ampe ko to masampaja aja na to kajili-jili. Maka je kong katayo siya cerita makon to lilala di mata daloban re mako kan tahu pa kun runa ya siolon ni na to likajili-jili mo pa mako mati itu po ng Allah Ta'ala wi mana ka tahu masampaja na pamanang yan nga kadia sanala ako krokir go jimotor ko paleon anak ka sila na pamanang mo ba negara tapi dito gago ko di ha iya duan rupa yan na intina duan rupa pa iya memato ko idi makdape marajirajing iya ko idi memak denge marajiraj itu ta coba gare ko po ngala Ta'ala tilaw aja nalapasangi wali akali barakang ya kong kata joka na anak na nasuro makatan niliman na magampa tulapa tapi coba gare idi makatan niliman na anak talapa ga de karena anak itu bisa memegang bisa lepas karena dia lalai kadang lalai tapi ya ko idi makatan ni de nalepa karena kita tidak akan lalai makko mati itu ko to masampajang aja na idi mangolo tilawi po ng Allah Ta'ala aja nalepa pulo ko idi si salah to ba ya ko idi mangolo wahai sila da tupu bulu Allah hu akbar wah sila dak mapatuju no sila dak Allah titinya tuh akbar wah marukai anak liwat China sa paganggu-ganggu dito husuk padahal namo de na marukan anak dito na husuk pak makometo meron pa kulian na carana aja naidi tapi tilawi po ng Allah Ta'ala aja nalapasan makanya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'ati apa iya ati ali po ng Allah Ta'ala maka tanito Cina iya tappa ile nama to iya kole na cabu ilappa iya kole na patama jadi ani ka malingi paringaran to masampaja po ng Allah Ta'ala tanya ti jadi tilawi na alenan patatakang iyo po ko hindi mangolo lappa ay yan ang kataw barasi nga lano yun ni kataw ko tanya masampaja ro ito ka sama na taw more kalalo ataw masampaja di tataw tamen na nanu bakit jeje masampaja ito sama na taw lalo ito ka jadi aja kita coba gare alena tilaw makanya itu kotomelo na makade ipakanjaki itu kototudang pakanjaki rampan na nyawai napa ibaca Fatihah nabita pure baca Fatihah nabita syahada ni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah napa tagat cede napa sa tatapatan nangin napa ki makada Allah titele ta mangolo na patilaw kung Allah Ta'ala nakatani masaki na warakangi tomakat de na napa makada Allah si sambung itu ina tu nakada ingeranga uingerako rampeka urampeko kung Allah Ta'ala yo bukon me nakama ni tena panala tolena tega napay ni so na tititirang
nak demperang na pertama Allahu Akbar ai pajai dega itu silak dah iya jadi pura sifat tujuh mosi aku ya jadi upa pahangi ya jadi aja ipa tenangi gitu. Kenapa ada sholat sunnah antara azan dan iqamah? Itu adalah pengantar. Pura ke masam paja sunnah itu tapat tenangi kiringan nyepati Nabi ta masyahada ki. Napa tu lihat dibaca tuh Allah. 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 Iya kui patat den nia lewen atau makat den itu ampai dena wat dimak bicara teh rimun ripurana kama pak bang. Iya, yana tu tahu siak katanya ngalima ibelisi tamaranaka. Tapi dia gagak, kok dia gagak. Iya. Iya. Hah? Makun raya tu madari yang kamakot. Iya. 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 Dia nawat itu. Dia iya nak kadana pak bang itu. Kada qamatis salat. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Aja nata sambungi ada ya roh. Iya narota pake makat dek enak paki mapangol. Kapo tu tahu makalani pak bang la ilaha la jolo kecil sudah menjelaskan kada gitu awe napa mana ketu rasa sujud nabi sorong la jolo we ku madepe ada we napa mana ni ha caya toro itu iya maka rajing tapi dia tu gagak kok dia gagak iya insyaallah iya iya jadi maperingar ramanya apa nak kena itu lalap iya tapat tenang ya roh insyaallah apa mega je tu agak apa bu termasuk rona maka dia ku ya sampajang apa pasakku si jani lebih macara maka we minta te 10 iya me si jani lebih jolo kesimpulan lah maki apa agak-agak ajak lalu tasalaiwi namun yang minta katanya pak nomor siddi ajak lalu na kurang sa istighfar tak sisa bulalan na siya susiwan aja na kurang sisa dena maraji pak astagfirullah sementara jauh kaki tu liar ta baca astagfirullah aja na kurang sisa iya ko depe tulay si ratu. Iya ko ya si ratu nak makunrutongan ko de tulay. Iya. Iya. Pag ganay si sabbu ko makanja. Yang kedua salawat aja to nakura si sabbu. Apa iya istighfar manasa po ng Allah Ta'ala. Iya salawat manasa nabita. Dega aga pak gari-gari na dega. Dega non rilepat tu mapasitar ruko ya tu. Istighfar po ng Allah Ta'ala. Pasti tu. Salawat nabita po ng Allah Ta'ala malaikat. Mesti tu. Kemudian yang ketiga sampajang namo magare pata aja lalu tasalaiwi. Namo magare jinna pakalinota aja tasalaiwi. Magai nasaba iya miwat dia katani itu pak bukan sini na deceng. Iya. Ini kapo tu mari ta masampaja ay gaji rongkero gaji galunge kabo. Made masampajang kaji rodara jolo magi je mo galu magi mo dara maka to meje sapa-sapa dalle itu salah-salang itu kapang. Iya rupo ng Allah Ta'ala nalena je tu bagi dale alena to bisa ngimatro dale maje nang kalau ko masapa dale napa de musi runtuk jolo pak bagi dale lau ko jolo masigi masampaja subuh lau ko jolo iya mupura na si runtuk pak bagi dale lau no sapai malomo na saba alena matot taruangan ni jadi aja talau pasai ko de patapura masampaja subuh. Maka apa yang tahu Mario Pak Tate talu kami mana ko pasaya. Iya. Iya. Tanya pas sapa dale tu palelu dale. Iya. Aja angkat tu pasan atau materi lo. Aja nak mau sapa dale ku pusa mopo magai. Namo tu mo poleanga deto nama patanang hati. Iya. Nakada nang kapolea bon ni tu ai madodot-dodot tu. Iya. Iya aja jadi pule pi masam paja subon roke masih kiri manu eta ciori ya tu manu menre maceke de panama patata na menre maceke minta ula dat tu manu ko mapatangin apa menre minta manu no masyep pitu na no paita pitane na no apa menre ni malaika apa bagi dale napai no
ita nigare manu ita 10 anak naman ri manemo. Iya manai di taci di miana tato mata sila tu tate 10-an ni. Si pengere-ngere. Dia nasampaja tapi dia tu kan nasorora. Paya na melo menre takan chini motoro na bigamu yung kosok na. Dia nasampaja. Itu kare. Iya. Itu jadi eta nakameta ni jeti di pagalungi meta ni magalu ko deta sampaja ta testosi gare 5 taong ni magalu ta sampaja toy magatosi biasa ko pura makala 7 taong no magalu dia masampaja na soy labini 30 taong maka na maga na 15 kumiji ustaz kada coba gare rubaye asampajang ni tak galuto kam 30 ni taong magalu deta sampajang ta coba gare bali asampajang ni tak galuto nairita to iya ko 3 taong ni masampajang aja mo na 30 taong 3 taong mo masampajang ita galuto na din na tamadeceng irewan ni pe mangaja na ta sampaja tak galu kebanyakan na sawe malumotongan isa di papedaling papedale na puang angka na to masampaja bila mata-nati ati mako pa ang katonga to tao dito kaje na rada to limata pala kaje na kolalo api tawe man rita ngaso nagkataw mako tapi dito gago ko di Sakira iro pangolongan ni magi-magi na pabaraka ipo nga lata ala bija-bija tak bayne tak pak tasuri masampaja ya kung kabayne din na sampaja na din ang katapangajari tatakilay chalamatu tapi ako besa mo ita pangajari bene tataparingarang mo na din na sampajang de to ni chalaki tatak ni itanay na sabak makadapuran ni upo-dapo de to me tu kasih hidayah tu puluk kuidi selesai itu gasta jadi amanah itu mesti memang ipalabangi aja takada kong kamakun rede na sampaja tamay ranaka lakay na de iya mikode nang kanapasang ibayne na sampaja na paringarangi na de na sampaja bayne na sabak de nang kana nasihati maka mo itu lakay jemmu to apa dia tidak jalankan jadi aja meje tame macapa pak bayne 2 mak bayne 3 iya ro lagi ci dia madari matutu masampaja subuh na mesi tambay aja nanya na tu ci dia tapakanjak itu tapi ako makadawe pura ni jay pangajar ustaz magi jay na pede makaddomi ito lain daripada na panrasa-rasa tonyo kolino na panrasa-rasa tonyo ko sorimonri tapo na meman ni kaday makanya ni jay to kapa ko ito laino bela aja na magi jay tum pede makaddomi ito iya tapi dito ka makunray makoro ko di ito iya tabakan jaki pak naiya tu baineta tilaw lada tu watu takalolo puta pasirun tu kakasi jodoh ku puang makala ada tilaw tu na panalingi puang alata ale tu baineta jajalalo tajampa biangi baineta tu pak berena tu puang alata ala wija-wija makotode na pa jalo po talinga kasi wija-wija liwa selan na kode kabijan sisan nang kana na wide na jampangi macai meto tu puang alata ala pak tajampang aja ni yaki buah bawa de ni ampi bang katonga tu tahu macam bami mimana dia ni sangi mapiarana iya ini penting sampaikan saya kira yang naruh pangolongan bapak ibu sekalian guru tamilo dong ade ketua MUI dia enggak sohibul wilayah ayo kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.